Misa yo kusheneshereza ko nizindeka owayisurwa bazuge biro mu makaje omurimbora mizi nyakazi babihanga buhwejo. Good down. I know what it means, but cool. So abona kuzarwa nabo ko nizindeka kachimutwa bazuga harwa kandi namuciro obwe nakigenderwa cyabo kitakamanyurwe. Mumusye emitima yanyu sime mukama ruhanga wetu twaze kumucumuta birukanga bagenda basoko mucukubo swento yangira tabancumuta tabantera umusyo tuza kureba uko musurura kurebaho sanga bamutera umusyo gwacu mpakinga je pichi ngaruka umunda nyeta ababe basigaramu ntubamucumuta umusyo yakusima yagucamo bicweka yagabura begesubwabe nagambati. Reverend Father Dennis Mukamatwe ariko robutumwa bwe omwihangari ya Tanzania noye bembire misa kandi yerekero kwatwaho ahabwe bukorwa byo bwinazi ebikanyire mu rubuhweje. Nitubashaba mu steroho ebyeberagire birungi ebikuza kutuyamba buzumazuma kugira ngo businjobwe nubaho. Ekintu kikubaho tindi kutekateka ngo tukirebe ngo cyagutosha ngo cyakomaho basi. Bashanga munana zikaza saa munana ndeta chikabir ni tano banteresu ngubaro bamchimutachi omusyo nte nkata chumura kore akabayine omwana ari kumwetisha ento tabanu waseri akabana amanya ayabira sigiri hatu bagera twaza kwiza kora kwakira ntumara abechora bakabine pcheyeye hamwe nane ya doni bitire government ninjira nabwe nabebembezi nyo na urane na nyino sasa kwinje na urane besho nibanzura LC3 tinda murebere omukufa ko muntu tinyine kansara una arebiri abo bwahatene bashobo buringaniza abo ko babisere hagakwato ho mundije yatoroka omuntu akafa saha mwenda timuza kugaruka kuganiriza kwa kamutebye polisi iza saha zingayi saha musabuze saha ahanyuma yo kusheberwa turyo muto natukanga kandi tukanga twine na program yitwine kuno jya polisi kizaka sese ese cyagire incident yagire kubaho isimbe kwa yagiro saha za mukaga omuntu yakuremere ninga wanera ngo umuntu ayino burwiro obukurengere rufazo Collins Ndekabiye navuga boda boda afiyira ha myaka 3 nena kandi asigire mu kazi we n'abana bashatu. Gashoka Juliet Charles Simba.